The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Hadian Bagajingbo por Bashitayo Dagahinyo Trap National Youth Front, Southeast Sora Circle, Yaka Polo Orchid Ban Weng Yaki Security Intelligence Service, Namar Kajingbe Kam Security Guard Yaki Samla Khasi, Kum Kajingbo Din, Ka Circle, Kalahir Biang Shakatega Jaka, Haka Kat Light Regulaber Arajar Arpunrio. Kaseng hakatayo ko baladap kalap pagka company kamdan satya ya ka trading license na Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat ka dayru ka baladon dak saw hakabaya day bat ki medical claims. Hakajaya kran bat ki lat pathay kubor hadin kajaya kendo biang bat ki bor penyat ka Polo Orchid ka circle lingba uba banjab khongwir unong ai kiten ka circle ula pentep ba ka Polo Orchid kala pediang ban penrung no ya ki agency ne company trajala haswa ban weng no ya ka tay ka agency berim. Kumta na kaliang kaseng kala kentu ya baroki agency laniki company penyat security guard haka bri uhinyo trap ban one mi sya Polo Orchid hakini ki lai bat sausngi khnang ban yo ban apply ban penyat ya ka kam security guard haka te ka jaka. So halo ka jing long jingman jung kini ki agency ki bawan hakini ki than ki jungi ya ka ba kini ki agency ki lai na ki portion ban na ka board ka council di mata kasni na kaliang kaseng hadin ngila ai post itayo ya ka Polo Orchid ringilawan ban ya kendu yang ni ban ya syong ban ya perkat halor ka jinglong juman jikini jongkani ke agency SIS kabadon hang ni ya kapa kapon kabanikong kapa kaya light na kasnong kabamut kamdon ya ka NOC kapon baar kabaka ya light na ka diskursil kabamut bakamdon ya ka terdingastan kabalong spesifik akan ikajaka bat ya kapa kani ke SIS ru kabadon ya ka red mark ya bakani ka complain lapoi siapo ka district council bat siapo ka labor department din nakaleng jong ni kaseng ka rai kapa ni syong menta halor kini kijing bombek ranjang jong kani ke agency din nakaleng jong ka Polo Orchid menta kasni kajing yodon ka lang jong GM de nila ula kubur menta kasni ya ba bon sim ya karai ba hakabayade ban penbit bahabayade baki local agency ki jongi bakin wan mi sakani ki jaka banesim mentah hakaban nak mentah kini ki security guard ba kinyo bantrai hakani ka jaka jongi datang kani kade ke jengkentu banakal kaseng isno bat kerpat bi ki agency la dalam kabala apo kani ka license ka sausni ka bamta bakin wan mi no upload sakini ki jaka nang namar baka kaseng ka bakalayang ikan nongrim nak banta kila di okam di jam jong di perdok prosnam di badai kini ki agency ru pakin yo pantrai hakini ki jaka kenang bakat pensuk pat ki perdok prosnam jini di pantrai hakani katha jumi lada ke don daki lokal agency laki jong Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya